Yen manusane mekito lantas ngajang nasi kuning, ditu lantas nasi putih ento bahasa tu jakana disubane dadi nasi imbuhina kunyit apangnya mewarna kuning. Oh, beklo-beklo di restoran ada lantas anak ngadep nasi kuning. Tugas bidan manusone di mercepade tonen nawang keweruhan. Tentu mekrana ide betaro guru di swarga loka nitahang para dewatane tedun ke mercepade ngajahin manusane. Ada ane ngajahin agama, ngajahin tatuo, ngajahin filsafat, gitu masih darmo pemaculan. Sinalih tungil aja-ajahan darmo pemaculan itu merupa metekap nan nurumbi-umbian tur ngalap woh-wohan. Sedak dino anu manusane metakon maring ide betaro guru. Singgih Ratu Sesuna pinaging nawegang rianto kanthi tiang miragiring swarga loka wenten sane kebaosang beras. Yening Ratu Sesunan suwece titiang banget nunas berase punika rianto kanthi tiang sampun wanah ngajeng selobon muang selo kudoh. Ide betaro guru asung kerte waro nugraha. Ide raris nitahang Dewi Sri nagingin pinunas panjake di mercepade. Dewi Sri raris nitahang manuk kesayangan idene apang tedun ke mercepade ngabo gabah ane lakar ketanur teken manusane. Kedis kukur ngeberang bas putih, kedis dadare ngeberang bas selem, kedis sugem ngeberang bas barak, lan kedis putih ngeberang bas kuning. Neken di mercepade setonen nyerahang gabah itu maka pat-pat kedese metinggah di carang kayu ni. Kalon tu di betian punyan kayu ni ada 5 diri juru boros sedang mejalan makejang ngapo panah. Juru boros itu menyamu tugelan. Ditu lantas juru borose mentangang gendewane. Juru borosane paling kitut ane mandan wayan balik paling cepenge mepanahan. Panahnya ne tembus natunin bimbing kedis kukur, kedis dedaro lan kedis sugem. Isin blimbine yang tukan metatu kena panah lantas ane ado di blimbine itu ulung memberarakan ke tanah. Tuai kedis putih nyedang mekelid tur nyelamatang raga ngengalangi kedis putih mau kebernambung mewali ke swarga loka. Gabah ane ulung mekacakan di tanah itu membumi ngalup ane ngeranang juru borose ke daud lakar ngajeng isin blimbin kedis ento. Maka limo lantas melut gabahe isine aja kulit ni entu ngange. Kulit gabah itu kesuwen-suwen lantas mentik dadi kunyit ane mewarna kuning. Entu mekrano kayang jani sing ado bahas kuning di gumine.
tuah ada bas putih, ane kesamatang bas, kesamatang ketan, ada masih bas lem, ane keadanin inyin, tur bas bara. Yen manusia ne mekito lantas ngajan nasi kuning, itu lantas nasi putih ento, bahas itu jakana disubane dadi nasi, imbuhina kunyit apangnya mewarna kuning. Oh, beklo-beklo di restoran ada lantas anak ngadep nasi kuning. Sampunang lali, like, subscribe, lan komentar. Sukses.